Free a chicken maintain, Mamina, Aquaba, Matrasi, Adam NYANSAPO, Cassam for you. So NYANSAPO, no, I just saw Adam say, yes, son and Abibirem. Some sorry, NYANSAPO, the Netium, I warn you, and there's no problem, muscle. Otumfuo Osei Tutu, Asante Nakachi and Abibirem, our mensia, Nana Baya, Akwasidae, Tosoma, Kunson, oh, Fijampim, you, Ane at your new emmy. That's a Kumabi. Na Akwasidae ewo afimu mienu pe ne de abere eno na Asante wababa besin konwa eneye ya bere said ye to sonson ye de bere wakokuma se akoye amamre ne amane ewo kuma se ahimfie awie afei na nananom ababa betena se eno tidimachi na kan ho na de bekoso ho bia no Akwasidae to sonson o fi champion mienu aduonu mienu NYANSAPO yensane ne badwembam na yemfa emamo ayofo said ye de to monim no ebe na wiedu yenya awrem efikesi menhia efikesi wankasa na yeweyi Akwasidae kase anasa Akwasidae a etoso makoma nso fi champion mienu ene aduonu emienu na eneye opimso adaroma ye be hye ho fe nene so hwa ye nuanom abrofo a wo mfra manhodro so wo mapempempam wo mu kente ni binom so nyentoma efrefra wo ena abrofo na baye pa we eye ne nana achemfo asafo boache agima bonsu a wo ye asafo hene wono no we so eye nana amponsa kwa ngoma ehene no wono so ena wo ba sesie na se wo refia no ma wo hwa aposifo ene asrafo nyina mpanyimfo o Asante mantema wo nyina aba ene bambonsem no so e wo soro pa so to ani na hwe sante e wo ya Asante mantem swafo Simon Semensa kumasi kropo bedoko eye sampanye afei wo kwa ye hu se bantema we eye nkwanta kese hene ye nana nkwanta kese hene no wono so no be ma no wo so we e bai tre yie pa ene wono so ne nyuntuma efra no nyuntuma keto akora wono nyina e do mo nyam e ba beta edmedi nachi amenne Akwasidae e to so vi champion yenu ene eduonu mienu no ye wie sa wo hwa sampan no wo firi ansa na wakọ bantema hene na afei wakọ bechen ene man hema wono nyina enso aba e wo hono kumasi kropo abedwako sambre die se wo hwa na chese opunso ayiniti se wu se yawa eso obarima bi seyi na hama awodo gugum na edi ahim na suma bi ese di suma bi ese so a ese ye wunwa ne se opunso na ayiniti a wo ba no anye asem keto ade na eso no sa no tumi ewomu no enye tumi keto opunso ayiniti a abrempon adehye nananom wo faase nom ato santene na wonu di nanim a sabre dia akato na bo na ne nensi okrowie ene obrawe ngoma so waba na afi waba bagina konya na dwumadie na nkasa ye hwe animu se Akwasidae to sonson no ebe hyase no eno so atoa so se wohwemu a na ye se opunso ba mfinsia aduonu miensani a wabetena abanya akonya kese a etesa so wono watu ayese aboa kowie besi ama otu a nsem bojabum na aboa bi se wosene ntakre hunu enei se wohwe a finsia aduonu miensa a wobetena akonya kese etesa so no obedi Asante anim a ewiase nyina agini tumu no Akwasidae wabo mode na wahye efa ewa Asante mantem ha no ejina ho edima ahanu ani enum akakuma bi na afi de mienu no ye de abeso so ansa na kwakodu ahanu ene enso ewo ho no mtimprempre de ahanu ne num de ena NYANSAPO yeguso aye sanu ne badwemba ewo menhia ahemfie ede emamoa enti enya asem keto akwa na se nanamnom ene otwedi ampon hata bu kuma cheto nsuo no obo awia na daroma wono opunso ne Asante na de nie pa ntagara ena yehuse edi animu a wono ehyen a wono ede eba no sa emmen na etietua mrante kwaya no a wono hye ntagrafo no wono ena wono ehyen men ya opunso pia edi animu ansa na aba ama eno atini akọ enkan ewo ehonomu enti yeguso ayo menhia ene
de bekoso bia aye Akwasidae tosunsun ni champion yemi aduonu nini enya de be me suma mo e betwa ne de amam enne se de me ka kan ye no ye wa amanyofo wa hanomo ye wo adwadifo wa hanomo ye wo abrofo a wonu fira mkofo aman so ebaaye ene won sentrofo a wonu so ya abrofo pa mba ye sentrofo ya abrofo me fa mani hu ye kwa no natimi enya base edu ewo efie hanomo a wonu nyina eba befa na wonu de akwa enye asenketo a enya nente se ohin kase bi ono so efiri framantamo togbe ono so adena ni munyam ede eba beta echisanse ayonkofa eda one santini Otumfuo Osei Tutu ni nesi okrowe ni obrawe nwoma so no wote sikadwa kofi so a wono nko ano ohine wo wiase a wote sikadwa eso ewo wiase enunti na henie no no ama enkrofo ani ebre no sabi wo yese Asante kotoko se domo ani sanioso ntakrache Asante kotoko bo afo so ene se Asante hine utana ewo se ewo utirim enikwa se pie firi wano ne wo utirim nso a eyemusuo na yese wono wote woyie wa yese aboa eye central fie anoma sebio obenyansafo na se onindifo nko a ene to aboa yi a otumi fa ne ho ekokodi a bibia enye no opinso ne ye kana asem no no wono ena wagina edomanim akon ewo domanim ekom edom na wasesa edom ede abo ne boso wono asem ena me kan santimera Dr. Rose the power to eno no enti na henie ne enye ahenie keto akra ena ye kan eho asem no opinso ayiniti wayiniti enne se wo hwe yewra akono yi se wo hwe ne nsatea empatia sika kokko a yede ahyeche so afi se wo hwe ne nsa na eba na bache ho na eno so adiegugugu so sika kokko ene ehu se edi bia se edi bre ebomu afi wo hwe na bache ho na nkasa ya ye bibi a eya akwakoye seseta a eno ebo ha ebre esren kakra a ebo ne nsa so afi se wo hwe berema bohwe a egu chacha mu a eno de ni kwa seme ene wo seme ka wo se hu ni efire morre afese wo hwe nana abasa ikomu a ye de sika kokko ni bi de ato saa de atwa mu saa te se de ode bag ase ko na de abia mu saa na enya asenketo a wo henyo ntoma no asiru ase de broni de ka no enya de a wo heni be pia hu asanteman esu anase asanteman kadase no ebi ewo ne ho nti so hwe ne ntoma na asanteman kada no a eye sika kokko afeye tuntumuo ena afeye habamuno no edi mu akotene a kyese enye asemketo na de sika kokko no ebri wo mu yie pa a eno no kekume bi na kyese waba abetrase na ade a edam sonkon ewo ne se bebia da opinso beduro bia no ogina na empanifo ani ntinye dwetwure wo ho no ma di nkita ho kakra sa na wotu atene na wakonanim se bo behwe a abra wo firi efie nmu ebewura court numu anase bia ya yedi Akwasidae yi opinso gina ho kakra abra na ntwini bi ekaguo na abakwasem kakra ewo ho ne se sa ntwini ni eye twini a ekire opinso Otumfuo Osei Tutu otoso yemu a wote asanteman akonwa so no ya asantemera no ekire tumi ekire ne sedie ni muduro esitie na ekire sedie ni huhu esitie eniti oduro bi adwene ne be bomprensa obegina ansa na obekwa awako awia sedie na meka no afesa wohwe ni tiri so a wohwa ye de sika kokko bi abiam ne bi eda ano saa eno no atese ni nyina sika kokko a akono yie pa afehwa ne nyontoma se de na bisi eka no ye hu se ehusuo no edroso wo mu a ni nyina no sika kokko no ena edi ahim ewo mu a feidie barma enya ababeje na konwa dwumadie no enim se enche won ma wasom to santene na won ba ebechia no no wo mu nyina beba e ma remfi ahemfo ahodo nyina e wa ha ye hu ye nana Osei Kofi ye hu pramso hene na Jampontwa ye hunu ahemfo ahodo ba ntema won mu nyina e wa ha no mu a won mu eba fei ene dom na to santena wo mu nyina e be ma no ade toche na won so waje se ade entoyi sa na yiso ntie ti wura menhia na Akwasidae ni obi tia se me ma wade toche o disi se ade entoyi eno no mu so a omde ema open so mema ne de wo se uyi ontoma de to no fuase efiri wo matire na afi wo mpaboa no no mfa mi ho kra na ababo moden de edu ho so dia wo se uyi na ado nan esiso sa na amamre ene ho amane no etie ewo Asante mantamwo ahanom a enye asempoto.
arefo yeguswa enchia ne mu a enya asem keto ye wo menhia ye hu se ohni bi egina ho no asafo boache dikai ababa bechia na achemfo asafo boache agima bunso abechia na sese de oba no eye bantima hene dikai amanyansapo ye sanemu de acherem se wobekuma se fekuo na ekunti fekuo no ono ni wotitire ni a oda no dom fekutire wonu otua no na obo pemso anim bia na amamre ni amane ese efata no wo se oyiyi ne ho akode nyina eye na henche a ehye no wo se oyiye eche no de ye di hu nkomodada ama okofo boma akyere mu enum adi akyere nyina wakyere de atoso nyem nam beka na se wodi nyansapo achi a wokohwe a obehu sane no esiti oyiche afi oyi na pretua apretua no eye ade a obommofo okwa hawe na kodie na tuduro ene ne niema bi tise nsuo ni miane nyina odigumi yeyi sa apretua no fi lukom ya gene tuo na afi wotu ne che no ede eto hodomo a eche no a okofo pomase ne nsu ene ne ntahira se bi esi eje so moma eche moma usu cheu eno nti se wonni ma ne ya ka kiro se bantama hene a bafo owusu amankwatia otoso ensia ne che a ehye no ni sun ene na tahire di eti no nenye so ena matode ache moma osu cheu afei ena ye bie na ye de akire opim so se wo na ebayi asan no bia wanya kwan na akwa chi opim so e ma remfi se oduru ho wo de nsato nsem nso a eno nso no ye be kakra e de kire ansana wo mo aye ne ombe na afei wo matwa so o tie wi a fe die ebre kwan da ho a otumi hye na kode ansana ye hu se owura bi ekura etuo edigira bafo wusu amankwatia a wotoso nsi ye bantama hene na eko fekutire wo kumase mantem no wono na oyetitire ni wono mom ye otumfuo obi otutuo de ema no afei na bantama wakyea area wo hyehye no ho na afei wakontima ho a apretua no ene sen ho no wie de ne che ebehye ehun se eye ne nsa eba na bakon ho no ye de niema agugu ha che ena wode ahye moma usu cheu afei ye de ade bia ayese abankaba eno nso eda ne komu afei de obetumi atu atene na ono nso ba wo mo mututu edi nechi wono nso ena wo mo edi nechi a wono mo e display said the English be ni obem so eda so te edwom a wo jinche etum ebi so wo happy ati na tie Simon Simmons and our family. I feel you are something at also at one so at all. And Sunny, we are your call. I am from Tahada. We mean take a cry. I have four natures and no end me and Kobase open straw. Yeni nesi okrawwe no obrawe ngoma so no tisi kedwa kofi so betena se Akwasidae te se abra ne ho kani wono akasa de twetwe mutwo wono ne kɔ na ekra na Lady Julia woma na wonfa na munyam emeta bi kunachi na amamre ne amane kwa so no ome so ni sisi na afahye te se no ne yenhye ya fe ne hu se Lady Julia ono so wayi ne tie oba ne ho faith yie wono oye epitome of black woman sana enchase no etie tuntum sewio woni na busuan so be kire wono mo de sante hene se utiani na chikakra obai enene Akwasidae ID kan hotnase na ne nananom ye ohoyi yetimi ntinase se ononko a endi na o se be kan ho ye ne nyina di sa Akwasidae. I present the pair of the vases to you. I wish the best for you. God richly bless you. And also Ghana. We wish you very well in your next endeavor, and you're always welcome to come and serve your people. Amasewa. Otumfuo greatly appreciates and thanks you very much. Amasewa bosu tempriwe Mamia Odisui, where Dr. Raja,
wabedi Ghana mamu a kaka kumasi bepi siani cancer ho adwuma and oba be ntia no papa. Thank you very much. My Ura to say ya Ghana Basu station ni na ene ya mani and say you say you were tiana na chika nti omotu ye say my Ura kwaba nem repem lawyer phone na baba na ye baba beso nti ebede we ready man kwaba nti ye baya you cry and some snap pentunsia whiskey pentu in antisa kwanu secretary and Asante secretary nene koda and Ghana blofura Africans also answer on the camera by and a miam so ye yaw boafo national president Tia nature namia do modu bedru yi senkomu nyina aka bom be mo akwaba no bedia de no matu penifo so munye animumra memo akwaba na ma otiri nkwa na nyame asese ode akwaba so yempri wonu mai yempri aloya foye ono na ya boafo yi wona yesa be president a odala ya fo nyina no wo Ghana hajiyati asebe fa ho wa ho ananum asantini sabi kola odi be ye pẹ̀lú ha ana next na ye go to oba bom sini sika oba ma no kura titi mu kura se be se bodi e dey asede sa o de pẹ̀lú ni na no e mo de obo yi se be ade a eso ni papa so you so the so national president Ghana Bar Association said that in the down and now they go to Accra. Since I to go part the bar, you have this also. You have one so. Since I did it, baby, you are on your day, somebody there will be a who for me that day as a son of so. And that day as a bit say Ghana Bar Association kaka kana mo nleto sebe wakwa kwa bubu nkono nchai asabe don nai sebe da hobra say let see as it no only say the go so because Asante e ban tu ehofo but they asabe asombu papa o say the pini bi na ade asabe onya no asombu ona ya bafo tufo o shira ko se Nanano Mommy lawyer boafo Yempre president Yempre lawyer boafo Otumfuo Osei eneye me eniji ni ahohoaho a semo humi ebiei me babechia Otumfuo na me de me ho akire no pise na nsense de munim no be fie nan ene fani mini Ghana ha na dwuma no abawiye kisema ba me kromu a na wose me de me ho bechia me nana mi bibia timuhu mabiye ya enye boni eye eniji asem Osei Tutu Senior High School, Board of Governors, all students, and a headmaster, and Yaba Heavy. Say no 2-4, and no question Akwasidae, and no 2-4 baby are there. Na Yamana Kwabaso, according to Yankopon in Abafi, Boko. Na Baya, they teach you Osei Tutu at school. 1937 and in the first secondary school about Asante Memuha. Saturday Feno Asante Collegiate. Na 1958 and I buy J school no
Ediba de Chemso. And the Otumfuo Osei Tutu the second. Now the branch be near friend Kwame Chichi. I didn't choose school that's all. Na school no atiti nipa bebre. Before me know by Dr. Bukwe di say Ghana Medical Association president, former president. Say Kintampo School of Health on air director. Professor Bill, Onusio old student, KUS medical director. Headmaster Mr. Michael Mensah. Madam Mary Cromwell, former head mistress Osei Tutu Hotel, Onusio old student. And Madam Stella Ben Jimayre no. Tie baya Otumfuo Adaroma. There one say school yi I want no Otumfuo school. Tie school na tete a teacher for bebre. A fast course there. School be no Ghana ha Ocha Osei Tutu. Sule Muntari, John Mensah, Franka Mankwa, Frank Champo, national players in Namuko Osei Tutu. Onananso a make say also answer HM me so na me co school. Me na me national president of the Old Students Association. And I'm saying board chairman of the school. You be say de Nentuma Ebreno na tembia no de cardum ohun pe no ohun say e wo curse and de Ntuma man no. Tedamasi. Moya diama Otumfuo ni aso. 85 years the mokomoni na adifefa wa be ene moni eura eba bidia di Otumfuo de masibe brebe na inshira ene ode mamo se school ni be koso akonanim na mpanimfo pia every say school mu abano bebre be san bada to a school a edimu yie no bia beko ho bi no akwa adesua to we di Otumfuo edmasi bebre na minshira mo Padaroma Ipomufuo Edru Hanma Padaroma Otumfuo apontuntu 2 year no Anyankopon adena bedru aso nhwem Obe Oso otra enyi Otumfuo nyamede na abedru aso nhwem dia ene obema yewra akwaba Yebanso yaman nsapan yebaya snap pentu nsia ena Bruni sanso pentu wadibema yura akwaba. His Majesty, my great brother, the greatest monarch of the world today, by your deeds. Otumfuo King Osei Tutu II is a king of deeds. He has performed creditably to the admiration of the whole world. We call each other brothers. As an everyman, he loves me to the marrow. So when we see each other, we're always smiling to each other. Otumfuo, you're a great king, a peacemaker, a loving father, a saint of the world. Your peaceful overtures in the whole world is unparalleled. It's unparalleled. A few days ago, you were at the United Nations. You surprised the whole world with your oratory. With your oratory, the African is a great son of the world. You have proved beyond reasonable doubt the African can remake the world. And I rely on you, we rely on you to have that union of fellowship amongst the rest of Africa so that we can conquer the world. I thank you so much
for allowing me in your kingdom every time we call on you. We are here to welcome you back with this flag. Welcome home. Wisdom. Akwaba. As a peace ambassador, I've been honored by the President of the Democratic Republic of Congo through All African Conference of Churches because of my peace overtures in the world. Through the Pope to our election headquarters in Kenya and then to DRC Congo. It is through your prayers and blessings that I have reached that level in the world. And I'm showing that thing for the first time to you, my mentor, before it goes anywhere. But I would like you to keep this one in your kingdom, in your museum. I want you to keep on teaching us. During my birthday, you sent a delegation, my 75th birthday. I'm 78 on 6th of April, and I will launch my Kete book in Accra. I wrote a beautiful book on Kete in Africa. 200 years of Kete by my family, to which you are going to send a delegation to Accra on Thursday. You sent Nana Bobasa to be in Qatar on 3 occasions during my wife's death, during my birthday, and during the Hodosho show. You sent Bantama Hene. You are too loving to me and caring. Mampohene, sorry, Mampohene, they were all there. I always see you in a mirror. Keep it up. Don't give up. The world needs you. Toby, on behalf of His Majesty, I received this wonderful commendation and honor plaque that you have eloquently described and presented. It is with great honor that Otumfuo has you as a brother and a friend. Your words go beyond anything imaginable, and we are very appreciative of the friendship that is between you and our king. Thank you very much for this presentation. Otumfuo will cherish it, put it in a place of great respect, and will always remember you when he comes and he sees this on his wall. It is a great honor again, and you are always welcome to Malaysia, and we hope that this friendship will continue eternally. Thank you very much. Yamprin way, Yamprin Togwe. Togo does it. Therefore, and that dear and Yasem Katrakra, Mensia, when you make us a program, I am colorful, I am cono, I am fair, I am sham, and me, Akwasidae Tosun Swindy, Quasim, a few de I dealing now, Akono, and it is so Akono, papa, and ye Asem Katra. A chairman who say, a CCC, a year, and anonymous or more emin, a honomono, Otumfuo Bonsi, you cost Rosa, now one more, and one patch and your papa. Kamena na ye kokona de eno na na omudidi ekonim sabre ye hu se ekontwene no eno na ya na ye de niema bia sensen ho bebre no ene abetwam sa ti se wohwe ni ya twam ntempa na eko sabre de opemso amani muso opemso amani muso na opemso amani muso die na ese dwumadie na kwa ena enkakra
yɛde ɛkɔ awie. Jahenu numuni de na 205 Akwasidae 205 eno ene neyi ya celebrate enya asem nti se wohwemu a na afimu no aka mienu se mienu no beka ho a na 207 since obeye Asante hene ewa Asante mantem hanmo no se ahenu ene nso Akwasidae ena eneyi afi bekwa wiye ne na ya hye sa afa na mienu aka ne de ehye mobo se baby e beto bia no NYANSAPO yebeko na yakọ akwafa de Abibirem abrofo mo ba yedie no na opemso chia wo mo broni beka se e privilege okwasem ni ene ye wa ha yesu pa ye brese ebenya ni nsem ne yachia ti unya kwanya se di a na chese hu atopa eno ase ka kuma bi nka mitimi chia no na enso no anya anyi enso da wo fro wo hono enti se wo hwa akwamu fekuo no ene achemfo asafo boache wona aso de gina asafo hene ena ye wo kunti fekuo won se wonu nyina eye warriors akofo enti wono etatena ben obebisa sa ade no mu fira tuntu sa na aseche netie bechem eman hene ene ne man hema enso ene ye hu se wono mu gina won bechem man hema no wobo nduku fitaa no tene hene no ena eto ano so ho na aha afi no opinso wadru bechem man hene wache ane de nsa atonsa yemu se mo beka ya ebra na wo mo cheche bechem man hene de otimi fro ekọ bebia na opinso te no ede nsa akoto mi nsam eche ane ni bi ta won kakra abra opinso asa sorry a wo kra yi ena wasa de nsa akoto nsam a wono wo mu edi ekita hono opinso amanu so bodua na akono yi opinso afa no yi opinso kra de ka so afa no yi abre bia ofa no ema ne ye akono o ma ahini ye fe no ma ahini eye akono no oguso a wo ma Asante ahini no aye kokuru se de yinim se ewo se eye na edi nhini enunti no ama etan no edoso nanso ne hwan aboa bai ene wo se obetimi ne saade e wonu ebetimi adupreku akokọ se otra ya se nko be dode saade no ne opreku ayepe nanso sebe akokọ saade wo te a preku ne na ba akokra no emisa ye enu saa ena opomso na hini no akwakoye ewo wiase nyina enye Ghana nko ka Ghana dia na se wati ni position no sokra enye wiase nyina NYANSAPO yesane ne badwembam ana yasa babia de to monim say fi champion bienu ne aduonu bienu Akwasidae to sonson wa Asante mantam hanma aya fa shaka kraka no ana de be hya so na no kwasem nie mo amudi mani kulturisi amremienu santam ade akire mudi hu abrempon anintini ane atwotworo emu abrofo emu amanyofo mansi krache afei mansi mantam to afo ane atwotwora wono ba bepie mu no sawra samre de ohene wapaja ne mu adwumadie no no yade nyina aba awieye ewa ha NYANSAPO yatre wade abaako yaga se adento ade ma wade tochi no ajeso se adento ye aha ane yedi musie na ya ne kajabi dawfro yabeto asama remfi se aka Akwasidae na kase mienu a etwato a afimu NYANSAPO yade bebremo midi ane abusia pani ousu aduom yama munyina mo ane sha wode en ahenewa adenti ne ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya